ارتجا کوته ته مارتن سال داویه دا ارتجا هری پیز بیا شالی قباره زراره چجالی جانی و بچه جالی مادی و بچه نوا ترکیه با کره کردستان سوریه و روجاوای کردستان کاریگری لوی نبتنید وان 13 روزا دا کو 13 روز سر ارتج دا در باز بوینه پشتی ارتجا جکو ارتجن پشتی ارتجن مازنج حتی نو کجی بردامن کاریگری نبتنی وان روزا دا بردامن ولی کوته تخمین کردن چندین حیوان جی کاریگری السر درون خلکی سر آبورا خلکی جرخانه آبوریات نوا ترکیه با کره کردستان سوریه روجاوای کردستانش ده هبه دستالات چه سردارید گل دم ارتجی و 13 روزا کریه روش آورده کو سه هیواده بردامه دستالات چه سردارید گر که جوی کو جان ولاتیا دمت بداد پاراستی بده چه بهتر کنند نوا ترکیه با کره کردستان دار رز سلاف جوی ورگرین کردستان 24 ام وان پرسا زیاده تر روشانو که ترکیه با کره کردستان طیبتیش دیار بکری که هم نکلوی دارینه در باز به گل برئیس محمد مهدی اکر پارلمانتاری سرب اکت پارتیه و وزیر بریه چاندنی گلک سپاس بو او دمی و دامه بخیرات گلک سپاس بخیرات گلک مش خلکیجی پرسیار کریه او دما ارتش چی بوی نیف شف بیه بله روش ترسک یعنی گلک موازن خلک گلک نوا ترسه داجیان در باز کرد هین بخول کی و بین دفعه چوار روش در باز بی شوا ارتجی و روزا دیف ارتجی بخوجی نه از بذی هاوی او ارتجی که بردستی سبه چه دبن او گلک دبه سبب شفکاره و جه اندیشه و جه ترسه جه انسانه جبر که انسان گش ده خوا شیرین داره بردستی سبه خوا شیرین و گران و کور دوی خوی ده که یعنی ارتج مرو زفت که او دبه گلک دبه سبب جه ترس و جه فکاره جا او ارتجا و داویه سزار و بره که هات زانی مديت الفيدري لدرو دوري المركز اوي لمارشه لباجار مارشه او جي وصا لسر خلقي وصا تأثيرك قلك غرينك تشيكر جا بشتوي ام بيجن نيفرو يعني بردستي سبه ساعات دچارو حفظه دقاده كوتشيبو پشتی ساعت دیکی ده حتی یکی جی اینکی زانی پاشته ایکو دیسا زلزله چی بون انسانا گوتن قی اف قدیه وجا کتنه هندور ایجا دوان اوکی کو وان آوایی کو خرابونه دوان ده دبن انقاضا ده چونه کو زانی ام بیجن زلزله زده درخن بن خلیه و جبن دیواره اجا اوکا زلزله که دن چه بو کی کو ویا نهاتیه نمقیده ده تاریخ ده دروک ده کو سا زلزله لسر هف ایکو پرگران چه بونه نمقیدن النوان اف چه ده یاجی ام بیجن جه 500 سال جارکی وانا تیدیتم يعني ناب نها قيد زلزلة دروكا مودرن ده بتاريخها مودرن ده واسره 705 سالية قيدات استينن دوی 705 سال ده ویا نهاتی قید کردن جبروی عالم گش گل گش وسا غافل بونجه نظام بون بیر ند برنه تو خل کی داری بهین الدیاربکری نه الدیاربکری از دربابم الواشنطن الواشنطن بسبب اوكي بسبب مناسبة علاقة از شبم امريكا از هونكي حوالي مهيئة ما ام الوربون ام بيابون لو داري و بشتي مدة كي نازلة ما حوادث ستان كو لدر زلزلة شبيه جا چند رو شدم هاتم تمام ایدی هین هات نو حتی نکجی هین نفر وشه دانم طیبتیجی از نوکه بحث کمت جاوه دستالات دا و اک پارتیه روش چوه نوکه چوه در باز له نه بویشه تبع فلاکتك عفاتك كارك مزنه كارك گرنگه امجي نه پارتیا ما حزب ما ثاني مؤسسات
ومؤسسات دولة قشت وأبي أمبيجن وقفوا و فان آوايدن يعني وانا قش بهفرة لسرد سكنن كي كاره چبكه يعني ايكو تش كني كاره بكه مالا خود اشتراخن کی خوارن چه دکه تینا امبیجن اوکی بر اکو زلزله چه بیه دبوی داره وی بلادکه تمام ویا امبیجن لمالا وی هنکی از ویری بس بسکیم کم او پارچبونات نوا ترکیه دا گلت تا بحث کردن نوا دستالات اپوزیسیون دا دشبری دا ارتهجی یک بونک چکر یا حسانه بی؟ نه چوا اردهجه یک بونک گلک گرنگ چکر اویاجی دلیل آوی چیه؟ دلیل آوی دو شف بره به تلویزیون ده به صدا تلویزیون و رادیو مشترک پروگرام کشید برنامه کشید. از وارکم 7 میلیارد دلار هاتین یک. نه زده به پره ترکیه زده 115 میلیارد پره کم هاتن کم کردن. اویا هنگی جه مؤسسات دولتیه و هنگی جه شخصانه. اجا شخصی مختلف دور ده هر کس جهر حزبه جهر فکری جهر امبیشن جهر دوره جهر هرمی ترکیه به هر حاوی اوانا گش دست خودان هف اوجه هر بحث آلیکاریا بکم ترکیه پیتویب آلیکاریا در و نتوین هفگرتی ولاتن دنه یانجی او بتناسر خود وی راوشه در باز بکم لا ترکیه به هاوی ترکیه کاره به امکان خو اوی وان برینا زانی درمان بکه وان برینه کو بسبب دا او که بسبب زلزله زانی چه بونه ویا کاره بکه لی دوان دراده اصول و عادت کی دنیای جهانی هیا ایجا کیل کدری زانی تجربه وی چه دبه به هوا کی دشن آلیکاریه هفودن دکن امجی مثلا ترکیه جی لکودر دنیای جهانی تشکی چه دبه امجی ترکیه جی تیم دشن و داره آفات زید گهته آفات جهم اثر مثلا آفات از پراوستن خلکیل دست بکب تایبت تیجی دروجت یکم دا گازنده کرن گوتن آفات درنگه هشتمه آلیکاری درنگه هشتمه نها ببیه دستالات چد بیجن نها ببیه هاویه هنك جيادة ام بيجن جيكو هنك عاصينة فام بيجن نالو سرية و هنكي ام بيجن چند ساعتا درنگ گهشتنا ويداري وكا عاديامان جبرچي عاديامان نالو سر ريا ام بيجن ناف باجارية نل سریه مزنه خصوصا گرک مرو هره ایجا جبر کو بسبب زلزله ام بیجن ری هاتنه گرتن جبر کو ری هاتنه گرتن و دوی دمه دجی دوان روژا دجی زفسان گرک اشک چله اشک ام بیجن چله اشک چه بود از بریاوی وکا هاوینه وکا بهاره بود وکی لهر درا ترکیه اقلیم لدوی دما کو زلزله چه بو ادهش چه بو دوی دمه ده وسا باران و شلی و برف و سرما و زانی اوانا گش دوی دمه ده بهفره هاتن ایجا دهنک جیاده ام بیجن گازنه وان هنه يعني مثلا او كو تيمن افاتي كيم بن يونجي كم ترخميك لا او بحث وكاكو مقود السريده انا بر عدهج حتى ايرو تشتكو مجربه هاتيه تجربه كرن اذا ام بجن لهرم كي تشيدبه لباشار كي دبرن او تشيدبه زلزله تشيدبه لجيكي بتانيه بس بجاري دارو دوري فردا انا ما بين دياربكر و پازارجغه ده يعني مركزا او اول شيء بو
مرشه زلزله مرشه 400 کیلومتر 400 کیلومتر مسافه 400 کیلومتر ارهش ادی 400 کیلومتر 400 کیلومتر yani mesafe ki pır dure. وي Eli Diyarbakır 6 bina 6 avayı pelişin o zedeyi 400 kesi hayata xoda jiyara xoda ştastan. Yani ija via tegotin ku ev deprem tıkesi bi cesameta vihavi tıkesi bir net biri. وي tıkesi tahmin net. وي إجا د عين مدتي ده عين وقت كده لده ولايات بحفرة حتى يازداج العزيزة د يازده ولايات بحفرة د أثناء كده زلزلة شبيه إجا تيم شونه هريكي بجي كده زاني بردست سبه زلزله چه ساعت 4 و 17 سر سبه پشتیوی دپرما د دویا زیادتر خراب کړي اجا انسان کسې کو دوی درېدنه گل جبروي گلک ترسیانه رویانه او هر یکی کی وسایت خو او کې خو درکتنه در سر رمانه جی وکری ری هاتنه ختماندن ری ختمینه جا کو تیم حتی ریگری هبینه بس از وی بجم هر آواکی به ترکی و که دیار نجارای کمه ایدی زلزله چید بچین که ابخول سرخطا ارتج و زلزله و تیتا گوتن جه ارتج نینن کو مروفات کجم بلکو آواهی نمروفات کجم اش بوی ویکی جی بریارات ندان گلک آواهی بین هلوشاندن یاسا چاوا سر درید گل آوا کرن و آواهی ها کر بیاب تایبت دیجی از پشتی نوتونه بحث بجم یعنی ارتجاش همیه ماستر زمان نوتونه دا آوایی بریا سالا 1909 هاده آوایی کو بریا وی هاتنه ساز کرن او زانی بجی کی مرف گرک قیمت بده او ایکو پشتی سالا 1909 زانی هاتنه آوا کرن اوام به هوا کدنه بکن آوایی کو پشتی سالا 1909 هاتنه چه کرن دوان ده خسار یا تنه قد تنه یا جی به شکل که اصغره بشكل كي أصغر أم بيجن يعني هو أم حساب كيل سر أك بارتي ودا صوت أك بارتي حساب نوبة نا أنا تشكيدن بيجن مثلا دم عمدا توخي مشاكرية دورة اقتدار حزب أك بارتي ده دوه دمه ده مثلا توخي زادي 500,000 بنا آوا کرنه 500,000 خسته نخوشخانه چه کرنه مکتب چه کرنه جامی چه کرنه آوایی چه کرنه آپارتمان چه کرنه اوانا یک جوان نپلشه yani eko devra AK Parti de hatıra çeker. Jiber ku pişti sala 1909 pişti ve zelzele mevzuat lüve gori hatiye çekirin o devra medeji avan mevzuata lgori van mevzuatı nu ev avayı hatına sas. بس حتى أبيت هات بنا هل وشاندن جو زرا روزيانة كزور ديد با خلقي جانا خوش دازبا بريدار هبن دي صدفه قربو هبا مانا قربو يا ولاتيا دي چاوا اوين زرار و كفتين دي قربوي ور بگرن چج آلیه خانی و شقیان و با چج آلیه کسین جان خوش انا سراكمار ويا اعلان كر گو کسی کو يعني آوایی کو هاتنا پلشاندن بسبب زلزله اوانا قش و بين تشيكرن جنوبا بين عواكرن الهمان نافچه اونجی نافچه اندن لهر هوا لهر درا تركيا ايكو بسبب عدهجه هاتنا پلشاندن اوانا قش خرابونه اوانا قش جنوبا نعم بس من برز ذكر نكبون من نورداخ
دي ببعرت همي دي بيته هالوشان بديت يعرف نورداخ دي الجهه نورداخ بيت افا كده مجي جهه كده نا جيكو نل سر خطا اوكي لسر خطا زلزلة عرضهجة نا بهاوية بريا د تاريخ ده وانا قش شغل جربينه شغلكو بتجربه بين كده ام بيجن د تاريخ ده ون دبينن باجار كفن وكفنار قش يا د بالا جيايا دنا وين بيسترن باشترن د بالا جيايا دنا يعني جيكو جيكو زميني وي عرضي وي بني وي سخته اوكي مزبوطه يعني مزبوطه اجا پاشته ام بيجن دوی 150 سالي وردا اجا چونه ام بيجن جي اوك جي نمزبوط جي نمزبوط جي کو زاني دشته او د اصل خود جبو چاندنیه جبو چاندنیه گرک جبو کو ام بيجن اوایل سر نبن حتى لسر اوایی چیکرنه اف نه ایشه ایرویا اف تشکی وکا ذهنیت کیه زانی اف یا اجا اوانا قش يعني جوی 20 سالي 30 سالي هيدي اوانا قش ايكو جنوبا تمام زاني تين چیکرن پلانا وان برنامه وان جنوبا اجالجي مزبوطو او تشيت كم تمام رجع جه بين جهورين بازارش اوروبي از بحث آلی کاری بکم یعنی شوان آلین کو دست پیکجی آلی کاری پیشکشی ترکیه با کوری کردستانی کرین هرما کردستانی ویه کو هر زو ایدی آلی کاری در باز کرن دیت نوار سر آلی کاری هرما کردستانی چه بید از گه خیرخوازی بارزانی ام قالك متشكر از چون بودري من صاروخ نيشيروان مويدي لعنتابه اسبيرابم لور النور داغي والاصلاحيه الهرب الجياشي بيرابم وبريكر حتى العنتابه باش تجي شو انخري السروكو مره دتناوي هبو شو هبديت ناخو تاسيس كن نها بفيهاوي كو مرفي هف مرف براي هف مرف جيراني هف دوان دفري فلاكت هذا ودوان دفري زلزلة وأنبيشن عفات هذا مرف تجي جهر مرف بشكل كي وكاكو بريز نيتشيروان جي أوكر قوتا بيوا خدا دا خفتنا خدا كل بار تلفزيون أو بار بكيد جيكو قوتا چجارا ام كتنا تنگاسي چجارا ام زاني ام بيجن كتنا تشخلا وعفات و كاتنا سرمه براي مي اتراك و تركيا ترك حاتنا عالكاريا مكرنا يعني براتيا كل برانبر هذا لا شوا براتيا هي اجا ايروجي او جبار خدا حاتنا ام سپاسگزارن ام متشکرن و گلک شی يعني تقدير تكن ام بين مالا ونافابه و تشتيكو حاتنا جمره جي قلتنا وقفه بارزاني قلتنا ام هيك تخوازن هيك خدمت بكن بچ خدمت لازمه جامجي جو وزيراره و جوارياره زاني بوان مناسبه طبعا تاسيس كر كو چه خدمت كاربن امكانات وان چنه وان امكانات خو وان تاسيس بكن و بريدا زاني او جي و درجه دري حتى و دري هاتنا مالا وانا بابا ج هر جهاني هاتنا ل برايمه جيران مرف زاني دوان دفراده جيران مرف جاو مرف لوان دگره ابي اصول عادات منه زاني براي مرف جيران مرف مروان دبينه مرف كيف خوشته به يعني هنجي كيف خوش بينه بهاتنا لا الحمد لله محمدتنا هفالت يعني براتيه ما وجيرانيه ما براي هفن ام دينداشن يعني مش مسلمان ام جيراني هفن تاريخو چاندو تاريخو چاند زاني اوانا مگش يكه ام بهو دت زانن ام بهو د ام بيجن
گوتنێ me peyvê me em bêjin usul û adabê adatê me evana giş gelek nêzî hevin. وێ Em birayê hevin nêzî hevin. ارتجی وکر مثلا هندک ولات هنه پیوندی نوین دروت گلوانا نباشن بونو من از بحث یونانستان بکم یونانستان جی آری پیشکش کردن اف تشتین حوصا دی وکن پیوندی باشتر لیوین Lê çawa. ناو بین ترکیه و یونانستان Berav Türkiye Yunanistan jî dana mesela em bêjin beriya erdhêja sala 1990 de dîsa carna cîran bi sebebinî piçûk zanî ji hev re hinkî ewkêwan zanî ji hev eczavan çê عاجز بن ji hev eczavan çê dibe. Îja duê ewkê de jî duê zelzelê de jî zelzele dene Yunanistan jî ew jî aynî weka Tirkiye xeta ku di Bakûra Anadolî de derbas dibe xeta zelzelê ew xet di Marmara Behra Marmarayê de derbasî Yunan dibe û di hundurê Yunan de jî ew xet derbas dibe. Çi qas Tirkiye Anadolî çi qas zanî marûzî depremê zelzelê dibe hexwaz jî Yunanistan marûz e çünkü li ser xetkî ye. İja dema ku li wir zelzele çê dibe ya ji hinkî afatê din çê dibin weka em bêjin ley radibin ley radibin işte baran radibe me jî em jî diçin alîwan dikin وێ û ew jî têne îja evan tişta dene bi vî hawî elaqetê însan viya tişkî beynelmilel e tişkî navnetewî ye tişkî evrensel e elaqet bi vî hawî ye însan vî gotinê bikim misade bike însan di dema şînê de jî û di dema şayê de jî hissiyatê wî gelek vekirî û geşin hissiyatê wî di wê demê de meriv çi dibîne çi qenc çi xerab وێ ew di hafiza meriva de dimîne tesîs dibe meriv ne qenciyê ji bîr dike û ne xerabiyê ji bîr dike ne dijminiyê ji bîr dike îja di van demê afata de di demê afata de işte zelzeleye wekî dine lehîne tiştê dinîne weka dema Helepçe ku hat serê birayê me zanî ekrat li ewkê ku zalimê Saddam ku zanî kimya ewk avêta wan di wê demê jî em bêjin Diyarbekir wê çaxê jî çadir vekirin ê ku ji wê derê hatin li vir li hundirê Diyarbekir Serokkomar merhûm Turgut Özal hate wê demê hat wan ew kir piştî wê di sala 1991 de dîsa ku afat hat serê wan dîsa zanî me zanî یعنی مروفاتی پیشیا هر تشتیه lê mirovatî ji qenciyê ti kesî xisar nedîtiye tamam ti kesî ji qenciyê xisar nedîtiye ti kes ji Nabîne. qenciyê xisar nabîne ام زانین ترکیه دستالات و دژبری خوبه 2023 دا برف هلبجارتنه که چارنویس ساز و چه از وی بسیاری جی بکم ریک دا ریکا برف هلبجارتنه ارتش چی بی ریک دیک چو افده کاریگری سردما هلبجارتنان هبه یانجی هلبجارتن یا تزویکری دما خدا نه ya ew niha tiştekî pir mecbûr çê nebe wisa qerar çi hatiye sendin mewzuat çi ye ew ka em bêjin qanûna bingehî çi gotiye wê ew tesîs bibe ya ji ew tune بس از باور کم شهر دی تندتر به هلبجارتن شوا؟ نه شهری هلبجارتن دی تندتر به برابره ew siyaset şerî daim çê dibe ew jî em ew kin em elmandine tişkî tune tişkî da و ارتش وانا که سیاست مدار ماسه آشش آلی آق پارتی دژبری و دست حالات نزیکتر بره niha bi vê hawî dene di her hilbijartinê de hinkî mewzu hene hinkî ew hene evana derdkevin pêş evana ew li ser wan çê dibe em bêjin şer û gotin û işte münaqeşe li ser wan çê dibe
ادفي سشمه دجي وانا طبعا بين يعني مناقشه كرن تمام دفردا طبي ملته ما خلقي ما قالي ما رياض زانن لها فرقي دخل ما بين تشتيك دست بدست بقصدية وحاتية كرن كيماسي وخطا وفردا شبه وتشتيك وهنك تشتهنا او كامرف دو يعني دورترن يعني در صلاة مروفي ده نده دسته مرف ده دفردا تشكي هي كي نها هنك تشتهنا ام بيجن اردهش ندسته ماته ام نكارن زاني اردهج مانع بفنج اردهج لي اردهج كو بو برينه مرف gerek birine içtimai gerek birine tıbbi tababat yani avam birine çava ve zani ben derman kirin o van pırskrok ve çava çareser bibin tamam ki kare vi çeker او çi kabiliyet jar lazıma او kabiliyet likodere bikire tamam او eve pırs eve ve ها دفيت اوكي دفي هالبجارتنا دجي واف بيبرسن وبيجن كي كارفان برينا درمان بك في فيديو که زی برین بین درمان کردن خلق زرار و کفتی زی بین قربو کردن دوباره سری و صعبه اوین جا خوش دست دای جهان بحث به برین جی خود شفای خود تعالی و ت دوباره نبین وارفاتا دوباره نکه انشالله تکسی نبین برئیس محمد سپاس برئیس محمد مهدی اکر پارلمانتار ترکیه بسر آک پارتی و وزیر بری چاندنی سه کابینه آندا گلک سپاس بو آدم خدا من 4 کابینه آندا خدمت که زیده بزانی کده دمو بده چاوبه گلک سپاس بو پرسا هر بشه